En Kogami apostamos polas persoas porque somos capaces de traballar. Somos capaces de estudar. Somos capaces de ser competitivos. Somos capaces de ter familia. Somos capaces de facer amizades. Somos capaces de viaxar. Somos capaces de vivir a vida. Somos capaces de divertirnos. Somos capaces de ofrecer oportunidades. Somos capaces de creer nas persoas. Con Kogami somos capaces. Kogami, 25 anos colaborando con persoas capaces.